li kampa Qoştepe û di rojeka ba û serma de hin peramberên Rojava li devê ofîsekî de li dorê de sekinî bûn ji ber ku pellika tespîtkirina konan bi dest bixin. Yek ji ber pirsên wê ofîsê te kes kir ku penaber zêdetir ji hefteyekî namînin ta ku wê pellikê bi dest bixin. Yani bu cêrgîrbûn hatib kartî cêrgîrbûn werbigirin. Demiş piştgiriyan pê didin li bo beşî tomarî yonêsyarê Kampa kە کارتی جێگیریان پێ بدەن کە جێگیر دەبن لە کەمپەکەمان دا هەندێکیان مەسەلەن هاوسەریان هاتووە خێزانیان هاتووە لە سووریا کە عایلەکان لێرە بۆ پێشتر ئەوانش بە هەمان شێوە ئیضافی سەر خێزانەکانیان دەکەین کەوا بە ڕسمی داخلی کەمپەکەمان بووینە بە ئەخەر بەجێرە ئەو بتاقەکە وەرگرت هەموو مافێکی پێ دەدرێت لە کەم نهيفك نابتن تقريبا نزيك حفتك دبيوانا هاتينا بەڵام حفتەکە بەس چیە خۆی ناوەکەی لە خۆی دایە کە جێگیر نەبن چۆن بتاقیان پێ بدەین ئەمە چاوەڕێ دەکەن کە هاتن هەنەیە بە سەردان دێتن نامە خۆ حفتەک نابیتن یعنی ئەمە ئێستا ژیری پێ بدەم هەر ئێستا وەردەگری بتاقەکەی بەس وەکو لایەنەکە ئیداریە زیاتر ئەو پەلکە کودریا وێرە پەنابەرێ Rojava دikarin ئەرزاق û pêdiviyên dibin konda bi dest bixin. وضعي نقشة وكريم فيشي وشقيرن وكريم عوقينا وحادثة فيرت هبونا لما بنجم تختور ونخوش أنا مع جماعتين ببنا تختوراجي والله خدي عمش دشنبي بز هاتما دشنبي بز هاتما خدي هاتم جوزي إش فقيريجي ما بعضها وكري خوش جيب معالجة كري خوي فيزيائي بكم مساناي وكريا بشتايش كستيا أري والله قرباني هن پەنابەران نەرازیبوونا خوا دانە خویاکردن ji ber ku ev demeke hatine kampê û rewşawan xirab e ji ber ku ew pelike bi dest nexistina. وضعيمه يعني زور نباشر از تكاري شانس في المخصي زارو فيهم لاوك وبيرك ويرو چند راماتن وتشتك ندانمه چند رون هاتنه خود يرو دهرو تقريبا بوي ما كونه خو سجلان يرو تسيرو چارم كتنينجي يعني حبكي وضعيمه الهولير وضعي خلور زبطه سه چار يوم قدي از عائلتا خو ماتن دير دبي كاغتا تثبيت بين الناس فنجه ما هي نبع عليفه ما هي تشكي متني تەوی هەموو زەحمەتیên پەنابەریê û vê zidistana sar lê hîn jî rojana çend malbat derbaasî kampê dibin wekû ku penaberê Rojava dibêjin ku jiyan li Sûriyê nema dibe. Ji bo bername Ark Menal Mihemed, Kampa Qoştepe.